Dragi gledatelji, dobar vam dan. Ovo je nova epizoda podcasta Niš konkretno. Ja sam vaš današnji voditelj Vito Nikić. A s nama je danas mladi poduzetnik, vlasnik teretane City Fitness u Zaboku, Andrija Jan Frančić. Evo, dobar dan. Pozdrav, hvala na pozivu na vaš podcast. Pa evo, za početak, možemo pričati kak je došlo do toga da započneš s teretanom, kaj te navelo na to? Općenito sa mojim vježbanjem i mojim bavljenjem teretanom i sportom ili kako sam preuzeo teretanu i to? Ajde, može za početak prvo kak si ti krenuo sa... Znači, ja se cijeli život sam u sportu. Od malena trenirao sam i plivanje, i nogomet, i tenis, i stolni tenis, i svašta. Tako da od uvijek me je to zanimalo i od uvijek sam to volio. Negdje u srednjoj školi sam prvi put... Dosta rano, zapravo još u osnovnoj sam se dotaknuo i vježbanja za hipertrofiju, za razvoj snage i tako dalje. Prvo u želji da mi to improva, poboljša moj performans u sportu, a onda sam je nekak polako u srednjoj školi prestao trenirati sportove i nekak sam se više počeo fokusirati na trening u teretani konkretno i normalno i bodyweight trening, ali i u teretanu sam krenuo. Tad negdje sredinom srednje škole me je to baš počelo izuzetno interesirati i počeo sam istraživati na veliko o tomu samostalno i tad mi se već neka javila ideja da možda u budućnosti nekad bi htjel se baviti fitnessom. Nije to bila tad neka razrađena misao i razrađeni plan, ali neka čisto ko idejica se javila. A onda kak sam u gimnaziju u Zabok išao tu, nekak ideš više nekim konvencionalnim putem i očekuje se općenito i od gimnazijalaca da onak idu dalje na fakultet i tako dalje. I nekak sam, zapustio sam to i nekak sam više mislio ići nekim klasičnim putem i budući da me zanimala i ovak ekonomija, upisao sam ekonomiju, to mi je bilo prvi izbor, ali onda negdje vrlo brzo sam shvatio zapravo da to nije neka za čim ja izgaram kaj ja zapravo hoću dugoročno i onda sam odustao od ekonomije, radio sam neke studentske poslove neko vrijeme dok sam još imao prava i onda sam se polako bacio u fitness, upisao sam fitness akademiju, pa onda i coach field certifikaciju, razmišljao sam i o KIF-u koji je definitivno validna opcija, ali ja sam procijenio u nekoj primarno zbog neke komunikacije sa svojim frendovima, prijateljima koji su bili na KIF-u i koji su ga završili, koji jesu u tom trenutku još studirali. Nekak sam procijenio da to nije za mene i da mi to ne bude neki najbolji izbor za ono kaj ja konkretno hoću, a to je fitness, teretana i tako dalje. Pa sam išao na tu fitness akademiju i coach field certifikaciju, radio sam i prakse tam i baš sam zagrizao, učio sam se i istraživao samostalno, bio aktivan na satu, tako da evo, to mi je onda nekak, to je bio neki moj put, evo. I onda sam ušao na praksi sam bio u City Fitness u Zabok, dok sam bio na fitness akademiji. I tam sam stvarno se trudio i onda taman na nesreću je bilo onaj period lockdownova, korone i to. Pa kad sam završio akademiju sam bio jedan period i nisam odmah mogao naći posao. Ali na sreću taman kad je negdje drugi mjesec, mislim da je to bio 2021. ako se ne varam, taman tad je prestao lockdown i onda taman i na sreću su u City Fitnessu tražili novog trenera pa sam dobio tu posao i tak sam se onda dalje probio kroz City Fitness. Dobro, i također si personal trainer. Da. I kako je to raditi s ljudima? Pa znači, neka floskula je da je najteže raditi s ljudima, ali nije, mislim, ako osobu interesira recimo fitness, ako voli educirati ljude, ako voli prenositi znanje, to je apsolutno jako satisfying ovoga posao, zato jer doslovno vidiš da si pozitivno neku promjenu napravio u društvu, u ljudima, jer kad pomogneš nekomu da izgubi kilo, da se počne bolje osjećati, da dobi samopouzdanje, da mu zdravlje poboljšaš, kvalitetu života, duljinu života, to je onda stvarno jako lijep osjećaj. I kad si krenuo uopće sa tim treninzima, to prvo bavio si se sportom, onda si kao htio snagu malo da Da, primarno onak smiješna stvar koja mi je sad smiješna. Ili to više bilo hipertrofija, malo se napumpaš da malo... Znači, prvi razlog zakaj sam počeo vježbati je bil da sad kad to gledam u retrospekciji mi je malo smiješno jer nije baš sound neka ideja, ali tad mi je to imalo smisla, imao sam 12-13 godina. Počeo sam vježbati da ojačam za tenis, jer sam
mislio sam da bude mi neka snaga i izdržljivost u rukama i nogama, u trupu doprinjela i pomogla u tenisu. Primarno sam počeo doma sa sklekovima, zgibovima, nekakvim bučicama od 2-3 kila kaj sam imao doma, klasični neki start i onda me to počelo se više interesirati i nekak se taj kotač zarolao i počeo sam istraživati tad. To je bilo ne znam, sredina 2010-ih, 2015. tak negdje i tad nije bilo toliko izvora kod danas, ni blizu. Bilo je već recimo na našem jeziku na Balkanu i to je bilo možda par izvora i pogledao sam doslovno sve njihove videe, čitao sve članke do kojih sam mogao doći, onda sam i počeo strane youtubere i fitness trenere i tak dalje gledati i to se onda sve polako razvijalo, znanje se akumuliralo i tak dalje je to išlo. I kako bi sad nakon svega toga, kako si bio zapravo kad si krenuo trenirati, bio mršaviji, malo deblji? Uvijek sam bio mršaviji. Bio je jedan period u srednjoj školi, prvi srednja negdje kad sam malo dobio nekih 10 kila, ali onda sam to tak negdje u prvom razredu gimnazije sam na par mjeseci, pol godine prestao s treningom. Dosta je bilo overwhelming gimnazija kad sam ušao u to i nekakav razvoj mlade muške osobe, s 14 godina, puno stvari se tu događa, ne? Tako da, tu sam dobio neke kila, odmah sam prekljetao, onda se vratio opet treningu i izgubio sam sve to, tako da, i onda se tu zarolo i počeo sam sve ozbiljnije trenirati. Ali velim, cijeli život sam u sportu, uopće ne mogu si zamisliti sebe bez neke fizičke aktivnosti, nekog sporta. Makar bilo je faza nekih u životu u kojima sam na neke kratke intervale bio bez toga, ali i sad kad gledam retrospektivno to su bile i faze života gdje sam se najgore osjećao. I fizički, i psihički, i na sve ostale načine. Ne? I kad smo kod toga, evo kad si već spomenuo to fizički i psihički, kako zapravo trening utječe na ljude i fizički nakon, na primjer, 2-3 mjeseca, kad se već vide neki rezultati, psihički možda? Samo sekunda. Samo popi. Znači, fizički, puno to ima stvari. Znači, fizički omogućava nam da lakše izvršavamo svakodnevne aktivnosti. Jača nam kosti i zglobove, također i mišiće i to onda nam i smanjuje rizik od brojnih oboljenja. Također optimizira zdravlje kardiovaskularnog sustava i respiratornog sustava, to nam isto smanjuje rizike od brojnih bolesti. Obično je to neka prva stvar koja ljudima pada na pamet, smanjenje rizika od tih nekih srčanih oboljenja i tako dalje, kaj je definitivno big thing. Što se tiče također fizički, znači bolje počnemo izgledati pa se i bolje osjećamo, više samopouzdanja imamo, ali to je jedan isto bitan faktor, a to je pogotovo danas to je nekak dosta počelo se sve više i više pričati o tomu kada mislim da je dobro. To je neko psihološko zdravlje, psihičko zdravlje. Znači vježbanje ima straightforward dokazane efekte, pozitivne efekte na zdravlje mozga. I onda posljedično tomu i smanjuje rizike od psihičkih oboljenja i za osobe koje već imaju neke kondicione tipa anksioznosti ili depresiju i bolesti psihičkog tipa, njima pomaže da se nose s tim bolestima, pomaže im da ih izliječe i prođu kroz njih, tako da definitivno vježbanje u svim aspektima jako puno može pomoći osobi i ovim nekim biološkim stvarima, bilo da su utječe na mozak, na ostatak tijela, a i normalno porasti samopouzdanje i zbog boljeg fizičkog izgleda, ali i taj neki efekt community-a je jako bitan. Znači, ljudi dođu u teretanu, dođu vježbati, dođu da se bolje osjećaju, dođu da bolje izgledaju, ali isto upoznaju nove ljude, dođu sa prijateljima, druže se, kaj mislim da je isto jako pozitivno. Kad ja, na primjer, imam ili kad mi je loš dan ili neki, ja kad odim u teretanu, meni je ja se veselim tome. Da. Jer ili idem s prijateljima, podemo i prije na kavu možda, ili ako nemam vremena, uglavnom, kad dođem u teretanu, osjećam se sad sam tu, sad sat i pol imam ili koliko već da, definitivno. Sebe. I sad primijetio sam baš da, uglavnom 3 tipa ljudi ima koji, na primjer, su ili imaju manjka kila, nemaju ili žele se tipa fizički snagu, mišiće, ili ljudi koji su možda između, kako to zovu, skinny fat,
ili oni koji su možda sa viškom kila, kak bi ti za svakog od njih, evo na primjer, preporučio kakav trening, možda više kardija, manje kardija, više treninga s kilažama, prehrana, ovo ono? Znači, to je sad dosta široko pitanje, mogu ekspandati na to dosta, ali evo nekako da pokušam čim više sažeti to. Znači, za osobe koje imaju viška kilograma, kojima je primarni cilj izgubiti potrošno masno tkivo, također za njih je bitno da dođu u kalorijski deficit. Sad, da li budu u taj kalorijski deficit došli na način da povećaju aktivnost ili na način da povećaju, znači, aktivnost i potrošnju ili da smanje unos, to je na njima. Najbolje je napraviti u balansu obje stvari, jer onda ne trebamo ići drastično niti u jednu od te dvije strane. Možemo i malo povećati aktivnost i malo smanjiti unos i onda kreiramo taj deficit koji je nekak sustainable i koji onda s vremenom nam topi sve više i više kilograma i tu se onda počnu vidjeti znatni rezultati. Također i za osobe koje, znači sad je tu, spomenuo si kardio. Kardio definitivno može biti koristan tool da se poveća potrošnja, ali i osobama koje, nije on nužan, znači mi možemo i vježbati i hodati više, raditi, mislim, hodanje je isto zapravo tip kardija, to je list kardio, takozvani low intensity steady state kardio. Znači možemo mi više hodati, ne trebamo mi raditi konvencionalni kardio, trčanje, plivanje, voženje bicikla i tako dalje. Možemo raditi neki trening isto za razvoj koji će nam također trošiti i kalorije i razvijati mišićnu masu, da kad smršavimo nismo ispijeni i mršavi, nego da izgledamo dobro, da se neki mišići počnu revealati. Tako da to je definitivno faktor. Također, dosta ljudi smršavi, na primjer, samo sa kardijom i s prehranom, kaj je apsolutno validan način da se smršavi i može se puno kila izgubiti. Ali tu se opet gubi mišićna masa. I da, opet se gubi mišićna masa, jer mi kad prezentiramo deficit tijelo gubi i primarno potrošno masno tkivo, ali i mišićno tkivo. I mi sad onda, da ako hoćemo zadržati ili povećati mišićno tkivo, dok gubimo salo, moramo prvo stvar zadovoljiti je adekvatni proteinski unos, znači da dosta bjelančevina unosimo. Sad da ne pričam previše o tomu, klasični, najbolji izvori bjelančevina su meso, mlijeko, jaja, plodovi mora. Normalno ima i tu i stvari za vegane i vegetarijance, tipa soja i tofu su također cjeloviti proteinski izvori i jako dobri. Znači adekvatni unos proteina i neki tip resistance treninga, znači s opterećenjem, bilo da je to vlastito tijelo, bilo da su to slobodni utezi, bilo da su to mašine, i onda to je neki paket koji nam rezultira s najboljim promjenama u tijelu, jer i gubimo masti zbog kalorijskog deficita i dobijamo, ili u najgorem slučaju sam održavamo mišićno tkivo, u svakom slučaju ga ne gubimo. Tako da to je onda za njih neko rješenje. Ja bih preporučio ne ići u ekstrem sa niti jednom stvari, znači neki tip resistance treninga, kardio, neki tip kardija, bilo da je to konvencionalni kardio, ali može biti i hodanje, općenito povećanje fizičke aktivnosti i onda normalno prehrana, adekvatni unos proteina i kalorijski deficit. A na primjer neko koji mršavi, ko bi trebao biti u suficitu, evo na primjer ja kad sam bio mršavi, mislim ja sam prije koju godinu imao 64 kg, sad imam 90, znači to je velika razlika, ali bilo mi je teško unijeti neki kalorijski suficit od tipa 3000 kalorija, a da to budu kvalitetne kalorije. I sad onda se puno ljudi okreće nekim suplementima, možda mass gainer i to. Evo, kaj bi ti rekao, koji su suplementi korisni, koji možda i koliko su zapravo, do koje su mjere korisni? Pa znači, suplementi moramo razumjeti da njihovo ime dolazi od riječi supplement, znači dodatak. Oni nisu esencijalni da bi mi postigli rezultate, ali mogu biti definitivno korisni, pogotovo kako recimo u tvojem primjeru nisi preko hrane mogu toliko kalorija unijeti, toliko proteina, pa onda neki proteinski suplementi, tipa whey protein, kazein može biti koristan. Također recimo magnezij često, pogotovo ženama, ali i muškarcima može biti koristan, recimo uz neku večeru prije spavanja za neko promoviranje relaksacije i tako dalje. I neki generic multivitamin, to su neki klasični suplementi koje bi ja preporučio. Ali normalno oni moraju biti paired, znači spojeni s zdravom prehranom i sa adekvatnim unosom i vlakana i mikronutrijenata, znači voće, povrće i tako dalje. To uzima kao neku više zamjenu
za obrok ili za nešto drugo. I dosta ljudi, na primjer, na početku treninga koji sad imaju motivacije, sad tad krećem s treningom, užasno jako, ali onda puno ljudi ne zna koliko je zapravo oporavak isto bitan za neki napredak. Da, znači oporavak je krucijalan. Mi treningom samo dajemo signale tijelu da ono obavlja neke adaptacije, izgradnju mišića, izgradnju snage i tako dalje. A naše tijelo te adaptacije izvršava dok mi jedemo, dok se oporavljamo, dok spavamo. Tako da mi ako treniramo jako, a nemamo adekvatnu prehranu i oporavak, ne budemo daleko dogurali, to je neupitno. Jer dajemo signal tijelu, ali onda ne puštamo tijelo da obavlja te adaptacije zbog kojih zapravo treniramo. Tako da minimalno 8 sati sna po noći, naravno to varira ovisno o starosti osobe. Srednjoškolci često spavaju jako malo, a za njih, znači čim je osoba mlađa, tim više sna treba. Recimo za srednjoškolce su neke preporuke od 8,5 do 9 sati čak po noći da bi bilo idealno. Onda kasnije, za 18 plus godina, je to više oko 8 sati i onda poslije 50 bude oko 7,5. Ali znači to je neki prosjek. Sad mi kao individua trebamo vidjeti za sebe na koliko sati sna možemo bez nekakvih stimulanta adekvatnog funkcionirati. Puno ljudi odspava 5 sati, popije 3 kave ujutro i onda funkcioniraju oni, ali oni su stimulirani, a ne da zapravo njihovo tijelo može funkcionirati na toliko sna. Opet također količina potrebnog odmora je zapravo također ovisi o intenzitetu treninga. Pa ne znam koliko ima, fitness influencera stvarno ima puno, ti si isto puno ovih fitness influencera gledaju odavde i stranih i I sigurno si primijetio da svako ima neki svoj, da li je high intensity, low intensity, da li je high rep, low rep, da li je, pa evo možeš svoje mišljenje o tome. Pa mislim, to je dosta duboka tema. Ja generalno preporučam, znači to sad pričaš u kontekstu ljudi koji žele izgraditi mišićnu masu i snagu dobiti. Da. Ja generalno preporučam da ne idemo u ekstreme u niti jednom kontekstu. Znači da ne idemo u neki super low intensity, super high volume, puno serija, 5 sati na dnevnoj teretani provoditi. Ne mislim da je to adekvatni pristup. Također ne mislim da je onaj pristup apsolutno svaka serija beyond failure, da ti krv iz nosa ide i tako dalje. Mislim da je to isto adekvatni pristup. Mislim da je neki moderate approach najbolji i znači raditi adekvatnu količinu serija i raditi adekvatnu količinu i relativnog i apsolutnog intenziteta. Znači da se približavamo otkazu, ne trebamo svaku seriju doći do apsolutnog otkaza, ali da mu se približavamo. I jedna bitna stvar prije opće ove rasprave o intenzitetu i volumenu koja se mora zadovoljiti je da imamo kvalitetu treninga. Znači prvo, ako mi imamo kvalitetu, onda tek možemo manipulirati kvantitetu. Znači prvo moramo stvoriti pravilnu formu, znači koja varira u odnosu na to koje ciljeve imamo. Naravno, ako neko mu je cilj dići maksimalnu količinu kilograma na bench pressu ili čučnju, ne bude radao s istom formom kod nekomu koja je maksimalno želi hipertrofirati, znači ojačati prsni mišić ili na čučnju recimo kvadriceps i tako dalje. Tako da tu moramo prvo vidjeti da zadovoljimo kvalitetu i onda možemo gledati od koliko treninga se mi možemo oporaviti i onda polako povećavati dok dođemo do neke razine gdje radimo maksimalno onoliko treninga, a da se od njega možemo oporaviti do sljedećeg treninga i da možemo i dalje progresirati. Jer ako mi radimo toliko puno da smo još upaljeni dok sljedeći put radimo trening za taj mišić, mi ne budemo mogli sustainably progresirati. Tako da bitno je da radimo, da se guramo, ali ne toliko jako da ne moramo od treninga do treninga progresirati. Da, to me isto zanima, evo neko ko je početnik, na primjer, kako bi on trebao znati ako sam radi, izvesti pravilnu formu i to, jer to znamo, dosta ljudi je teško uopće na početku izvesti pravilno neku vježbu. Da, znači, kod početnika ja mislim da je prvo bitno je da se ne boje pogriješiti. Znači, jako često ljudi, neka stvar koja koče u teretani je da se boje koji gleda, kaj bude se dogodilo. Znači, bitno je da shvatimo da niko nije došao u teretanu, niko se nije rodil sa znanjem.
Znači, mi učimo, znači ne trebamo se bojati napraviti grešku, bitno je da stvorimo neku naviku, neku ljubav prema treniranju i onda s vremenom se možemo to educirati. Danas, hvala Bogu, imamo dosta izvora. Imamo na YouTube, imamo TikTok, imamo Instagram, imamo općenito na internetu mnoge platforme, recimo u našoj teretani osoba koja se upiše dobije besplatno uvodno pokazivanje gdje može trenera sve živo pitati, trener mu sve objasni, složi i plan besplatni treninga. Uvijek kod nas isto, a i u brojnim drugim teretanama osoba može prići treneru i pitati za savjet i tako dalje, tako da mislim da tu danas je lakše educirati se nego ikad. A s druge strane, on ima toliko informacija da ljudi se često osjećaju overwhelmed i izbombardirani sa milion informacija i neki recimo mlada osoba hoće naučiti i onda pročita 3 informacije koje su u kontradikciji i onda ne zna kaj činiti. Ono kaj bi ja u tom trenutku napravio je pokušao pratiti neke basicse, neke stvari za koje sigurno znamo da u najgorem slučaju nisu to u potpunosti krive. Znači sa nekim stvarima koje godinama pružaju rezultate već ljudima dokazano. I onda na to polako nadograđivati neki nuans, znači neke nijanse, neke nove stvari koje naučimo. A mi naravno moramo razvijati svoje kritičko mišljenje i to ne samo u fitnessu, neki općenito, kad moramo znati filtrirati informacije, a to se uči, znači to niko ne dobije prek noći. Znači izlažemo se informacijama, promišljamo o njima, konzultiramo se s ljudima koji znaju o tomu i onda nekak slažemo svoje razmišljanje i viđenje o toj temi. A kad neko, na primjer, koji počinje dođe u teretanu, evo, na primjer, tu prvi put da dođeš, sad tu ima baš puno spravi, puno mašina, puno... Kako odlučiti kaj ćeš prvo raditi od toga? Za početak bi trebao vjerojatno neko krenuti sa osnovnim nekim vježbama, najosnovnim. Jel bi trebao možda neko krenuti, ko krene sa tipa vježbama, deadlift, čučanje, da razvije prvo neku... Znači, ja mislim da je sve ovisno o tome koji cilj imamo. Znači, ako nam je cilj povećanje izdržljivosti, ne mislim da na isti način trebamo pristupiti treningu ako nam je cilj povećanje mišićne mase ili snage. Znači, ono kaj mislim je da, recimo, evo, da je malo, pokušam i malo preciznije postaviti pitanje, da li misliš opet na osobe koje se žele ojačati? Pa, evo, bilo ko, na primjer, evo, neko ko želi smršati, isto da on dođe. Sad, kako će on znati, da li bi trebao možda raditi više nekakvih vježbi izdržljivosti snage ili više nekakvi... znaš šta, mislim... Dobro, znači mislim da je najbolje da pita, da se konzultira sa profesionalcima, sa trenerima, da objasni koji su mu ciljevi i da krene s tim. Jer znači, ima svakakvih, naravno, koji u svakoj profesiji. Ima odličnih trenera, ima trenera medium kvalitete, ima loših trenera. Ali i loš trener opet zna više nego osoba koja je prvi put došla u teretanu. Tako da mislim da je dobro tu nekog trenera poslušati i onda početi s tim stvarima koje on preporuča i onda polako nadograđivati znanje s vremenom. Evo kad smo, pitanje nismo do kraja prošli, spomenuo sam za osobe koje imaju recimo viška kilograma, da trebaju neki balans tih nekih bazičnih vježbi za jačanje i onda povećanje aktivnosti i kalorijski deficit što se hrane tiče. Recimo bilo si još 2 primjera navod nekog koji je između recimo skinny fat. Za njega je po meni najbolje da se najviše fokusira na izgradnju mišićne mase, znači na bazične vježbe tipa čučanj, tipa eventualno deadlift, tipa bench press, neki osnovni obrasci, znači neka horizontalna povlačenja, neki horizontalni potisci, vertikalni potisci, vertikalna povlačenja, čučanj, pregib u kuku i te neke klasične vježbe koje svi znamo i onda na njima progresirati, naučiti pravilnu formu i progresirati. I onda polako dodavati recimo ostale stvari koje vidi da mu trebaju u tom trenutku. Jer ovi 6 osnovnih obrazaca koje sam naveo, oni već 95% tijela pokriju. Tako da oni nam tu naprave neku bazu. Ne velim da osoba ne mora odmah početi s izolacijama, ali recimo mislim da je bolje krenuti prvo sa stvarima koje sigurno funkcioniraju, pa onda polako kako počnemo učiti svoje tijelo, kako vidimo, kako reagiramo na to, polako onda dodavati druge stvari i eventualno micati neke stvari koje smo prije radili. Ali velim, puno veća šansa je da zeznemo, da ne dobijemo optimalne rezultate, a krenemo odmah sa nekim super fokusiranim naprednim stvarima, nego krenemo sa nekim bazičnim stvarima i onda na to nadograđujemo. Također recimo za ljude koji su skinny fat, ja bih preporučio neki maintenance kalorija,
ili blagi deficit, da onda polako, i taj resistance trening, da onda polako tijelo gradi više mišića i polako topi salo. Znači to ne treba ići neki agresivan deficit, ili blagi deficit ili maintenance, znači održavanje, i da onda tijelo odrađuje tu rekompoziciju koja je apsolutno moguća, pogotovo kod osobe koja tek kreće u teretanu. A recimo za osobe koje su mršave, koje hoće dobiti mišićnu masu, suficit, znači jesti čim više, pokušati jesti najviše zdravu hranu, ali naravno osobe kako se recimo i ti bil, koje je teško unositi puno hrane, naravno tu i tam neki junk nije smak svijeta ako se ubaci, ali ne smije to biti baza. Također ovo mass gaineri, suplementi koje si spomenuo, po meni nisu apsolutno loši ako se uzima neki kvalitetni gainer od neke kvalitetne firme, ali velim, možemo mi doma napraviti svoj gainer, možemo uzeti kikeriki maslac, možemo mlijeko uzeti, možemo ako imamo whey protein dodati tomu i evo to nam je već gainer koji može apsolutno imati comparable količinu kalorija ako neki mass gainer koji kupimo, a dobimo ga i jeftinije i od hrane koje imamo doma. I možda neki kvalitetnije to unos više smanjiš, mislim. Da, mislim, ima i kvalitetnih gainera, da se mi razumijemo, ima gainera koji su odlični, koji imaju dobar i makronutrijenski profil i mikronutrijenski profil, ali velim, ima tu puno opcija, ne moraju si ni svi srednjoškolci priuštiti gainer na kraju krajeva. Ne? Tako da čak i bez whey proteina mi možemo preko hrane apsolutno zadovoljiti sve naše potrebe, pogotovo oko početnika. I kaj bi nekome ko još nije zadovoljan svojim izgledom, ko želi promijeniti svoje navike, želi krenuti u teretanu, kaj bi mu ti preporučio? Znači, to je ona prva stvar, neko ko tek razmišlja o tomu da krene u teretanu, mu preporučam kreni. Znači, nikad ne bude bio neki perfektni trenutak u kojem budu se sve zvijezde poredale i da sad mi možemo krenuti. Tako i sa većinom stvari u životu koje su pozitivne za nas, jednostavno moramo se baciti pod navodnicima u vatru i onda u procesu učiti i ne, ono kaj sam i prije rekao, ne bojati se pogriješiti, jer svi griješimo i niti jedna iole inteligentna osoba u fitnessu se ne bude smijela nekom početniku koji dođe i napravi grešku. Znači, apsolutno to nisam u životu vidio početnik kad dođe, apsolutno velim, danas ima milion opcija. Znači, dođe, nek pita osobe, profesionalce, trenere, nek uči preko YouTube-a, preko Instagrama, nek počne s nekim bazičnim stvarima i onda polako se to razvija. Jednostavno, to je kao kad počneš učiti novi jezik, kad dođeš, recimo, evo, nisi u životu došao u kontakt s njemačkim, dođeš u Njemačku. Na početku nemaš pojma kaj se događa, ali s vremenom polako počneš puza slagati i počneš učiti njemački. I prvo ideš uzmeš neki kurs nekog učitelja, tako je recimo u teretani trener, i da te nauči neke bazične stvari, neke osnove i onda polako jednostavno s praksom, s komunikacijom u recimo Njemačkoj ti učiš njemački i dovodiš se u situacije u kojima jednostavno si primoran naučiti. Tako je i u vježbanju, znači jednostavno vježbaš, educiraš se, razmišljaš, učiš o svojem tijelu i imaš tu neku osnovu, neko predznanje koje se dobilo od te od tog nekog profesionalca tipa trenera i onda se sve to može, ako je osoba redovita, ako ima volju, sve se to može razviti u neku ozbiljnu priču, onda dugoročno. Da, bez volje ništa. Apsolutno. Jedna stvar koju sam i primijetio iz vlastitog iskustva i iz promatranja i drugih trenera u Hrvatskoj, i kolega svojih i ljudi na internetu, znači trenera kojima imamo pristup preko YouTube-a i tako dalje. Primijetio sam da i svi to govore koji su iskusni u tom poslu, a velim i iz vlastitog iskustva sam stvarno primijetio da je to istina, je da ne možemo mi kreirati, zapaliti vatru nekomu. Znači, trener jedino kaj može je napraviti ili rasplamsati taj plamen, ako ga neko već ima, ili ga može eventualno ugasiti ako je loš trener. Znači, trener može motivirati osobu, podsjećati ga na to koje su benefiti treninga, podsjećati ga na to zašto je počeo, motivirati ga na razne načine i jednostavno na nekakav temeljit, ali jednostavan način mu prezentirati kako doći do rezultata i pomoći mu u tomu. I onda tu rasplamsa se taj plamen. Ali ako osoba nema plamena već u sebi, trener ne mora od nekoga napraviti uspješnog
uspješnog vježbača. Znači jednostavno je to nemoguće. Ako neko nema onu neku inicijalnu barem motivaciju, vatru, želju u sebi da postigne neke, jako teško bude trener to kreiralo u njemu. Tako da, ali na sreću danas, pogotovo s obzirom na to da su društvene mreže u znatnom rastu, da sve više i više ljudi dolazi u mladim danima u doticaj s fitnessom i s idejom fitnessa, improvementa. Mislim da dosta ljudi ima tu vatricu. I samo je onda bitno da i oni nađu neku osobu koja ih može pravilno usmjeriti i naravno na nama ko fitness profesionalcima je bitno da usmjerimo te osobe na adekvatan način, da im zapalimo tu vatru i da ih dovedemo do rezultata na najefikasniji način. Evo, nadam se da će neko koji gleda ovaj podcast sad početi ako ništa, pa vidjeti da li je za to. Dragi gledatelji, ovo bi bilo sve od našeg podcasta. Mi se odjavljujemo. Hvala.